I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako da napravite neko mini učitavanje servera. Sad ovo se ne radi o tipa učitavanju kao kad uđete na server, nego o samoj konzoli, odnosno o tome da vam konzola ispisuje dokle je server učitan, šta je učitano i tako dalje. Tako da ovdje je bitno ovo, mislim generalno ovaj sistem će vam biti bitan vjerojatno kad niste vidjeli na nekim skriptama, negdje jeste, negdje niste, zavisi koje ste skripte editovali. Uglavnom mi ćemo napraviti jedan mini sistem da se, kada se god nešto učita, da se ispiše u konzoli, odnosno u logu da je to nešto učitano. Sad zašto je to dobro? Pa na primjer mi sada već dolazimo do toga da nam skripta postaje sve zahtevnija i da se mnoge stvari učitavaju svaki put kada pokrenemo naš server, što naravno može da rezultuje da se nekad desi neki bug, da nekad nešto neće da radi i tako dalje. I na ovakav način ćemo mi lakše znati gdje je naš server stao i šta server nije učitao i zbog kog dijela skripta je zapravo server pao. Tako da za početak ućemo u našu skriptu i ovo naravno nije obavezno da uradite apsolutno, ali ja bih više voleo da ovo uradite jer generalno može vam značiti jednog dana ako vam skripta negdje zabode. Tako da idemo on game mode init. I sada šta ćemo prvo da uradimo? Idemo pored svakog ovog fora, znači gdje god vidite neku bitnu stvar da se učitava ili šta već. Uglavnom ovdje ćemo ovaj deo preskočiti pošto ovdje generalno nema mnogo posla. Svi ćemo na primjer ovdje bus job gdje ćemo staviti na primjer print učitana vozila za bus posao. Sad ćemo u print da kopiramo, pošto će nam trebati još. Sad ovdje imamo vec system, tu možemo isto da dodamo na primjer print učitan vec system. Onda možemo da spustimo ovdje kod promoter sistema i da dodamo učitan promoter sistem i tako dalje. Uglavnom ovdje ćemo stavimo ovo su gateovi, ovo je nešto vezano za admine, tako da ćemo staviti učitan admin sistem, ovdje učitan gate sistem. Onda ovdje imamo učitan house system, onda ovdje imamo učitan org system, onda ovdje imamo učitan port system, onda ovdje imamo rent vozila pa možemo stavimo print učitana rent vozila, pa onda ovdje možemo učitana admin vozila. I uglavnom tako možete dodati za generalno bilo šta. Ovdje imamo VIP vozila pa ćemo dodati učitana VIP vozila. Onda ovdje imamo pick-upe pa ćemo staviti učitani pick-upi. Ovdje imamo timer pa ćemo staviti učitani timeri. Onda ovdje imamo još rent neke stvari, a onda možemo ovdje staviti na primjer učitani spawn objekti, pa ćemo ovdje za ove sneg objekti isto stavimo učitani sneg objekti, samo stignemo do kraja njih. Evo sad će kraj. I sada kada smo sve označili idemo da buildujemo ovo. Kao što vidite errora nema potrebe ni da bude errora u ovoj situaciji. I sada kada pokrenemo naš server dobit ćemo poruku za svaki ovaj sistem koji je učitan. I kao što vidite svi sistemi su učitani. Ako na primjer stigne učitan rent sistem i samo vam se ugasi server
ili se tako nešto desi, vi uvijek možete da uđete sada u server log i kad uđete u server log ispustite se na dno, pisat će vam dokle je učitano i vi ćete onda znati aha, učitalo je do tajmera, znači posle tajmera ili tu oko tajmera nešto ne valja. Mislim, ne može oko tajmera jer je to posle njih, ali na primjer ako vam izađe to za tajmere, piše na primjer učitali tajmeri i tu stane. To znači da, evo, znači posle ovoga je negde stalo, što znači da neko od ovih mapa ne valja, ili ako vam izbaci, ne znam, učitan org sistem i tu stane, to znači da je negde ovde posle ovog org sistema crashovalo tu na port sistemu. Tako da ovo je jako korisno i jako bitno i ja bih volio da većina vas uradi ovo za vaš server, jer ćete mnogo bugova otkloniti ovako i ja ću ovo ostaviti kod sebe na mom serveru pošto je generalno veoma bitno. Tako da to je to. Tako da ljudi, to je to za ovaj video. Ja sam da ste vi uživali, da je bar malo bio koristan za vas. Ako jeste, bacite like, ostavite subscribe i podijelite ovaj video sa ostalim samperima, a mi se čujemo i vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!